zabur nde Dawuda okkano nden alquran e alqur'anare nden sittatun defte jeego li anna suhufa Musa sabu ɗereeri Musa ɗin ba'duhum yaqulu yoga yimɓe no inna hiya tawratu kon tawretare nden tigi ko nde wiyete suhufu Musa wa ba'du yaqulu gayruha woɓɓe goo no wiya suhufu Musa on ko feere tawrata ko feere fa in kanati tawrata fahiya khamsatun si tawi ay fa in kanati suhufu at-tawrata si tawi ɗi ɗereeli Musa ɗin ko tawretare nden tigi haray fahiya khamsatun haray defte ɗen ko ɗe joyi wa in kanat gayraha si tawi noon suhufuji ɗin suufu Musa ɗin wona tawrata on suufu on ko feere tawrata on ko feere fahiya sittatun haray defte ɗen ko ɗe jeegol ɗum haray ko suhufu Ibrahim suhufu Musa at-tawrat al-injil az-zabur al-qur'an jeegol kono so ƴetti joni suhufu Ibrahim ko go'o e suhufu Musa ko ɗum tawrata woni ɗiɗi injila tati zabur nayi al-qur'ana joyi woɓɓe no wiiri ni woɓɓe no wiiri ni ko ɓuri himmude e meɗen ko gomɗingo wonde suhufu Ibrahim e suhufu Musa fuu ko ka Allah cippi woni suhufu Musa on ko ɗum woni tawrata woni ko goɗɗe goo fof ko ɗe goonga ko cippino kon walakin maa dhalika kono wondude ɗum ɗo nahnu enen nu'minu hiɗen gomɗina bi kulli kitabin kala deftere anzalahu llahu nde Allah cippini ala rusul e ɓeenalaaɓe wa in lam na'lam bi hay so en annda nde nu'minu bihi ijmalan haray en gomɗinede gomɗinal e mumingal gomɗinal mawɓinigol meɗen gomɗini nden deftere en annda détail on ɗon ɗo woni fi deftere wa rusulihi tugalal goo e gomɗingol nulaaɓe makko ɓen kanko Allah ay rusulullahi nulaaɓe Allah ɓen wa hum alladina awha llahu ilayhim ko ɓen ɓe Allah wahyi e muɗum bishara'i shariyaji ɗin wa amarahum o yamiri ɓe kadi bi tablighiha yottingol ɗin shariyaji wa awwaluhum arano ɓeeɗo o nulaaɓe nuhun ko annabi nuh wa akhiru sakkitojo maɓɓe on muhammadun ko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam nuhu woni arano on muhammadu woni sakkitiɗo on addalilu ala anna awwalahum nuhum ko dalil honɗum tindinta wonde ko dalil tindino wonde attiɗo e nulaɓe ɓen ko nuh qawluhu ta'ala ko konngol Allah to ɗum ka o wi inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wannabiyina min ba'di an-nisa 163 yani wahyan min wahyi ka ihaina wano wahyu amen on noon mi wahinno ila nuhin faade e nuh wannabiyina e annabaɓe min baadihi ɓaawo makko wahu wahyu risala ɗum ɗo ko wahyu nulal ngal andi wahyu ko ɗiɗi ko wahyu nulal e wahyu kumpital annabaɓen harna nulaɓe ɓen wahete maɓɓe Allah immine Jibril wi ar yeetomo hunde kaari yeetomo si yimɓe makko ɓen gomɗinal min waɗa ɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo kono wi aali addanale mo sariya keso yottin ɗo holli e aya on ɗo wonde ko Nuh woni e nulaaɗo mo sharia ari e muɗum yo yottin e yimɓe mum ɓen kanko ni arano wa gawlu e fayin e konngol Allah dal ka o daali
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا قند من نولي نوحا نوح وإبراهيم من نولي كإبراهيم وجعلنا من ودي في ذريتهما كبي بما بكم بريدو من ودي تون النبوة النباغل من ودي ذرية بيدو نتون ومب النبابة والكتاب دفتر بمعنى والكتاب دفتر بتاوتا دفتر كيبوتو يمودو بين إبراهيم هو أبو الأنبياء بابا النبابة بايكو كانكو وني بين إسماعيل كانكو وني بين إسحاق وني بين يوسف بين يعقوب وني بين يوسف نجوكوني دون دودي مو يالتي مكو أي سافامالي ويدو في ذريتهما ذرية ما بكام بريدو أي ذرية نوح وإبراهيم ذرية جي جدال ب نوح جدال بإبراهيم والذي قبل نوح لا يكون من ذريته والنود أدو نوح أو نتا ذرية نوح هذا أتاكم بمنجبين وكذلك قوله تعالى كنونك لكم ولنتولونك وي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح أيم بنوح من قبل كأدي لو إنهم نبيين بأن بنوح كانوا بيون قوما كبيين بفاسقين يلتو بدفتار قد نقول هدن وايو يؤده إن قوله تبتي وند كونغول مكو من قبل كأدي لو يدل على ما سبق نتندنا كأتي كون باو إذن أو ردو من القرآن كالقرآن نك القرآن ثلاثة أدلة دليل جتاتي تدل على أن نوحا أول الرسل كتندن توند نوح كان كوني أتي دو نلاب بين نا كان كو أتي النبأ بين كان كو أتي نلاب بين ومن السنة دليل جديد كسنة نون ما ثبت كتابتكم في حديث الشفاعة كحديث تفوره ك sayimbe be mapo yi moƴƴi ɓe mi jonon joni haray yoɓe ndaaru yimɓe ɓurɓe teddude ɓen ɓe toro ɓen ɗon yoɓe jeeju Allah Allah ñaawa hakkunde tagore nden ari e nder makulla ɗon e on hadis ɗon wonde anna ahlal mawqifi yimɓe darande nden yimɓe dariɓe ka darngal ɗon ɓen yaquluna li nuhi ɓe wi'ana nuh sa ɓe ari noon jeejigol mo yo jeeji ɓe inna anta yimɓe leydi faada yimɓe leydi ɓen oɗo hadis ko muttafaq ala sihatihi wa hada sarih ɗum ɗo no laaɓi wonde ko kanko woni awwalu rasulin arsalahu llahu ila ahli l ardi nulaaɗo kala nulaaɗo ko annabijo kono na annabijo fof woni nulaaɗo wa amma idrisu amma noon annabi idris fa dahaba kathiru min almu'arrikhin yahi ko ɗuuɗi e windoɓe tarikh ma ɓurɓe ɗuurde ɓen andi ɗuuɗuɓe e ɓurɓe ɗuuɗude no serti ka ɗuuɗuɓe no wawi hara goysen ngo to ɓuri ma ɓurɗum daifu jidda o wi kono ngol ɗo ko konngol lo'ungol moƴƴi wal qur'anu wa sunnatu tarudduhu alqur'ana e sunna no rutta ngol konngol bugitongol fennangol wassawabu ma dakarna ko woni ko hawrodiri kon e goonga e sawaba koko jantiɗen ɗo ko wonde ko nuh attimo wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam ɗon kan yeddodiraka wonde
sakkitiɓe nulaɓe ɓen ko muhammad li qawlihi taala sabu konngol allah to ɗon ka o wi walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin kono ko o nulaɗo allah ko o hombirɗo timmode annabaɓe ɓen yani wona o ben moɗon wona o ben si wona ɓe o jibini ɓen kono noon ko nulaɗo allah de ko o timmode kadi annaba ɓen kanko hombi walam yaqul o wi'ali wa khatama al mursalin ko o timmode nulaɓe o wi ko timmode annabaɓe li annahu ida khatama annubuwata khatama risalata min babi awla annabagal ngal haray o hombi nelal ngal e ko dambugal ɓurgal handude nde wonno ko annabajo on ɓuri wonde ɓuri mawde kon kan itte sikke o wi fa in qulta si a wi'i noon joni o addi ɗo irad sama al irad awil itirad si a wi ɓenna fanqala fa in qulta qulna fanqala fa in qulta si a wi عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان وهو رسول فما الجواب ستاوي أوي نون وند عيسى كيبويتو كساكيتو دي زمان هورا كونو لالو طبعا نقول كونغول وند عيسى كيبويتو كساكيتو دي زمان ورا مسيح الدجال دون دو كو حديث وون دو كا صحيح البخاري كصحيح مسلم si a wi ɗum joni noon hi e wi ko nelaɗo hombi mouhammad sa sallam hombi nelal ngal annabagal ngal e nelal ngal fof joni noon si isa aroyi isa ko arata ko sifa ko nulaɗo ka ko sifa ko annabajo ka ko honɗum en ko sifa honno ardoy tan o wi si a landike ɗum ɗo naqul huwa la yanzilu bi shari'atin jadidatin wa innama yahkum bi shari'ati nabi sallllahu alayhi wa sallam ko gonga ko nulanoɗo law fewno tumadi ko nula ko sifa nulal o jogino kono nde mo aroya ɗo o ardata sifa nulal yot continuegol nulal makko ngal ko arata o ardata e sharia keso few cippodata e sharia keso so cippike ko sharia nelaɗo mouhammad sallam o ñawirta idan ɗo ha joni firtaki wonde ko nulaɗo sallllahu alih wa sallam hombi annabaɓe e nulaɓe ɓen fa ida qala qailum si wi o wi'i iradun akhar min almuttafaqi alayhi anna khayra hadihi l ummati bada nabiyiha abou bacrin no jeeya e ko fotta e mu'um tawata en yeƴƴitata ko konngol rafida en e waaɓe no ɓen wayi ɓe konnguɗi mum ƴettete ɓen fof no jeeya e ko fottana wonde ko ɓuri moƴƴude ɗe mofte ɗo o ɗum ko moften laaɗe ɗen si annabajo mofte ɗen feƴƴi pottinama haray ko ɓuri moƴƴude e luttuɓe ɓen fof aboubacrin ko aboubacry ɗum no fottana wala ibrata liman khalafa ka الرافضة وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جون عيسى أرى أنيابر شريعة محمد فيكون من أتباعه أرى أوني إجوك به نلادو بين يوتر بباو مكو وجامك مفت مكو فكيف يصح قولنا كهن أرى كونغول من سلرتا إن خير مفتدو بعد نبيها باو النبي جو مجئهم أبو بكر سي أرى جوني o azutike o wattidike e mofteɗen joni o wi fal jawabu ahadu thalathati awjuhin rajaba on jatake min aslihi haray ngol jolugol ɗo ngol fukkike kala sili o wi an naqula huwa khayrul ummati illa isa haray no hiɓɓidirten noon hakkude wonde isa aroyay o jeeya e moftane laaɗo
ani ɓay o ñaawira sari nelaaɗo on ko wonde aboubacry no ɓuri mofte ɗen fof si nelaaɗo majje on feƴƴi sina isa waɗa istisna isa tama onde no wowlorano en o on no ɓuri fof hara no annda no woodi na fof o ɓuri no woodi woɓɓe goo ɓe o ɓura kono yuhassisu l aql haqqille waɗa ɗum tahsis athalith yeeso tataɓa ngo ka jababuyeji anna ɓula ko nde wiyeten inna isa laysa min al umma isa hayso cippike o ñaawiri sharia nelaaɗo on kono na e mofte makko ɗen o jeeya wala yasihu an naqula innahu min ummatihi sellata nde wi en isa ko e mofte nelaaɗo jeeya wa huwa sabiqun alayhi isa no atti nulaaɗo honno attortamo kanko o nulanoma ha o ƴentinama ko honno wireten koye moftanlaaɗo o jeeya lakinnahu kono kanko min atba'ihi ko e jokkitoɓe nelaaɗo ɓen ida nasara so cippoyke o jeeya jokkitoɓe li anna shari'ata annabiyi sallllahu alih wa sallam baqiyatun sabu sharia nelaaɗo on ko luttowo heddotoɗo ila yawmi l qiyamati ha ñalolma darngal ɗon jabawol tammongol fa in qala ga'ilum si tawi wi o wi'i ha joni mo jokki mo adda iraɗo andi cheikh mouhamadou moussad ibnu uthaymin rahimahullah mo jeeya e karama koɓe ƴoƴuɓe ko ɗum waɗi o ɗaɓɓitina e hoore makko landal o farla ngal si tawi goɗɗo noon wi'oyma hunde kaari hono jabotoɗa o adda ɗon jabawo ngo o wi si tawi wi o wi'i kayfa yakunu tabi'an ko honno isa wonirta jokkutuɗo iwtirɗo ɓaawo wa huwa yaqtulu lkhinzira himo waroya e koseji ɗin wa yaksiru assaliba o taƴa kadi e calambi ɗin ɗum ko kurwaji ɗin wala yaqbalu illa l'islama o jaɓanta hay goto si wona l'islam ma anna l'islama e hoorele wonde l'islamu o yuqirru ahla alkitabi bil jizyati islamu no ñinni yimɓe defte ɓen yoɓe wonu e hoore diina maɓɓe kan kono ɓe itta impôt jizya ɓe rondo calambal maɓɓe ɓe ñaama koseji maɓɓe l'islam no qirri ɗum kanko noon so ari en wi ko l'islamu o ñaawirta yon noon himo bonnutude ko l'islamu ñinni ngon sengo ɗon ko honno woni jabawol ngol kadi haray قلنا وانتماتي وين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إغرار له نلا دهم بتقول دون وني أنيني دون جوني أجابي دون نلا دو جابني مدون فتكون من شرعه هراي دون وني جوني كشريعة نلا دو ويكون دون ونا نسخا منتقول لما سبق كأتناكم من حكم الإسلام الأولي ñawor l'islamu aranere nden mana joni nelaɗo humpiti en wonde isa so cippoyke o waray koseji ɗi tawde na ko dagi ka sharia l'islam o helay calabe maɓɓe ɗen ɗum woni kurwaji maɓɓe ɗin ɓe altidiri kon ko hollata ɓe symbole ko hollata wonde isa ko pandaɗo o waɗoyay ɗum ɓe mana no wayi wa joni haray ɗum ɗon no lundi sharia l'islamu ko law sharia l'islamu fewndiɗo an fewnɗo on fewnɗo l'islamu no ñinni no wi la ikraha fi din kamɓe ahlul kitab no hiɓe wawi wurgo e ndel e sous état islamique ɓe jokka kanisaru maɓɓe ɓe ɗon ɗo calabi maɓɓe ɓe ñama kose ɓe terte yoɓe yoɓo tun jiiti o yon noon so aroy kanko wiyama ko sar islam o ñawirta o wari ɗum o heeli ɗum ɗa o bonni fof o wi ɗum ko mere haray no wawi so o lundike char islam o kono ɓaynelaɗo maki o waɗay ɗum o wi alle kadi wonde haray o waɗi ko hana holli wonde haray nelaɗo no jaɓanimo ɗum
nelaɗo jaɓanmo golmo ɗum ɗon holli wonde haray on tumati nde ñawore ganiga har nde montama ɗon haray dammugal nga uddama ala ko goɗɗo wolande kadi tayib o gayniɗo ko yowdiri e nulaɓe o wi wal ba'thi ba'da al mawti waddi fagara goɗɗo goo e immital ɓaawo mayde al ba'thu bima'na al ikhraji ba'thu ko fanda ko yaltingol yani ikhraju nnasi aw yani ikhraja nnasi min quburihim ba'da mawtihim ko mana ko fanda ɗo ko yaltingol yimɓe ɓen ka gabruji maɓɓe ɓaawo ɓe maayi oɗon on ba'th ɗon ndi ba'th no firta wurnutugol ba'th no firta nelugol immingol réactive gol ɗum fof no wiye ba'th kono ba'th fandara ɗo on ko immintinugo yimɓe ko gabruji maɓɓe ɓaawo ɓe maayi wa hada min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaa ɗum ɗo ko e finde yimɓe sunna yimɓe jama o wa hada thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'i al muslimin ɗum ɗo noon wonde yimɓe ɓen immitoto gabruji muɗum ɓe wurnite ɓaawo ɓe maayi ɗum ɗo no tabiti ka deftere Allah no tabiti ka sunna laɗon julɓe kadi fof no fotti e ɗum bal accu wurin ijma'ul yahudi wan nasara ɗum ɗo hay no fottani e ɗum ɗo al yahudi an nasara haythu yuqirruna nokku ko tawta hiɓe qirro kamɓe tigi hiɓe jaɓi hiɓe gomɗini hiɓe hooli bi anna hunaka yawman yub'athu nnasu fihi wa yujazawna hiɓe gomɗini hiɓe hooli wonde no toon ñallal ngal yimɓe fof immintinnete wurne e muɗum ɓe yoɓe wa yujazawna ɓe yoɓe golleji maɓɓe ɗin mo golli ko moƴƴi o yoɓe ko moƴƴi mo golli ko boni si Allah yafaki mo yoɓa mo ko boni fa amma al qur'anu amma ko tindinta qur'ana no ñinni ɗum ɗo fa yaqulu llahu azza wa jal Allah no wi'a ka deftere makko za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun za'ama alladhina nodditike ɓe aaƴike kafaru heferɓe ɓe nodditi ɓe wi'i an lan yub'athu wonde ɓe immintinnotake de ɓe jogora immintinnede qul wiɓe bala aha kay wa rabbi mi wondiri jeyɗo an la tub'athunna on immintinnoyte ɗo ko alqur'ana wi ɗum ɗo wa qala azza wa jal allah teɗɗo mawɗo ngo wi kadi summa innakum ba'da dhalika lamayitun summa innakum yawma alqiyamati tub'athun wi summa innakum refti ono ba'da dhalika ɓawoɗan gurnan ɗo fof lamayituna ko mayayɓe ko mayoɓe summa innakum refti onon kadi yawma alqiyamati ñalowma darngal tub'athuna on immintinnete on wurnitete ɗo alqur'ana tabintinni wuuritoygol ɓaawo mayde wa amma fi sunnati amma ka sunna fa ja'at al ahadithu al mutawatiratu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi dhalik gonɗi ari hadithaji jokkodirɗi ɗuuɗuɗi ɗi fennatako immorde e nelaɗo on fi ɗum ɗo fi wonde yimɓe ɓen wurnitoyte ɓaawo ɓe maayi ɗin no ka bukhari no ka muslim no ka sunanuji fof wa ajma'a almuslimuna ala hadha ijma'an qat'iyan julɓe ɓen fof fotti e hoore ɗum ɗo fottugol ngol ala sikke qat'i koko sikki sakka ala e mo yaha yiltito ala e muɗum pellettiwol wa anna annasa wonde yimɓe ɓen sa yub'athuna ɓe immintinnoyte yawma alqiyamati ñalawma darngal wa yulaquna rabbahum ɓe hawrey e jeyɗo ɓe on wa yujazawna bi a'malihim ɓe yoɓe golleji maɓɓe ɗin allah subahana taala wi'i faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah faman ya'mal kala wo golluɗo mithqala dharratin embere gabbe dharra khayran hara koko moƴƴi yarahu o yi ay joddi muɗum
ومن يعمل كلا وقول له كدي مثقال ذرة امبر قبل ذرة شرا بني تا توبالي الله يافيمو يرى ويو ينجو دمو الله سبحانه وتعالى ويك فهم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان هيك أن ينقله إنك أن كادح ينقطع أتمبو كدح الكدح هو العمل والمكابرة المشقة كقول جرد قول تامبر إلى ربك هاك جيد ما كاتهن تامبقول فملاقيه هورا جيد ما عندي فتذكر هذا اللقاء أندتو ngal kawral ɗo ngol fottoygol ɗo an e jeyɗo ma an neɗɗo andutu o rendez-vous ɗo ngol fottoygol ma e jeyɗo ma hawra e jeyɗo ma on o lando ma jaaboɗa hatta ta'amana lahu ha golla fiingol fottoygol ɗo khawfan ka hulgol min an taqifa nde daroytoɗa bayna yada illahi yeeso allah azza wa jalla yawma alqiyamati ñalowma dargal wa laysa indaka shay'un min al'amali as-salih tawa amara hay hunde e golle moƴƴe undur ndaru mada amilta li yawmi naqlati ko honɗum gollanɗa fi ñalorma eggugol naqlati ñalorma eggugol changement wa mada amilta li yawmi liqa'i ko honɗum gollanɗa ñalorma hawroniral ngal ɗum ko hawrogol e allah fa inna akthara nnasi l yawm andu ko ɓuri hewde yimɓe ɓen hannde yanzuruna hiɓe ndaara mada amilu liddunia ko honɗum ɓe gollani aduna haray toujours ɓe waɗa e compte rendu ɓe waɗa vérification ɓe ndaara wa ma al ilm wondude andude bi anna hadihi dunia wonde o aduna ɗo allati on amilu laha moɓe gollani la yadruna ɓe andata hal yudrikunaha est ce que ɓe hawray e mum o aduna ko ɓe yangi ko ɓe hendoto ɗum am la ka ɓe hendatako kono hara ɓe wakkili hiɓe yango hiɓe eto hiɓe waɗa planji fagadi yukhattitu l insan no wawi ka neɗɗo on eɓɓa hattata ko waɗugol planification neɗɗo wawi wadde planification eɓɓa heɓɓoreji ɗin fof e nde hitande ɗo mi yahay ɗa mi sooday ɗum ɗo mi sooday o terrain ɗo mi darnay ɗum ɗa mi udditayɗa boutique mi waɗayɗa jardin mi waɗayɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo yukhattit li amalin duniyawi saabu golle adnayankoje yafaluhu gadan ɗe o watta janngo aw bada gadi ma faɗɗi janngo walakinna kono kanko la yudriku gadan tawa o hewtoyta janngo tawa mayde aray ƴettamo naɓamo ka berɗe ado janngo wala bada gadi wona faɗɗi janngo kan lakinna chey al mutayaqana ko wontum hunde fellitane nden anna akthara nnasi wonde ko ɓuri hewde e yimɓe ɓen fi gaflatin min hada hiɓe welsidare ɗum ɗo hiɓe welsugo ɗum ɗo yani fi hawrogol e allah daroyo yeeso allah ñaawe jonnite kuuɗe mum daro kañum tu e golle mum ɗen yeeso allah darata ka nano tawa hino ɗo wallowo ka ñaamo men yeeso men ɓaawo men on tigi tum e golle allah e golle mum ɗen yeeso allah boyno welsidi ɗum ko himmi ɗum ko fi aduna mi waɗa planji tun no eɓɓa tun ɗum ɗo mi heeɓi ɗum ɗo mi maray ɗum ɗo mi ɗaɓɓiray ɗa joni mi udditir ɗum ɗo ɗo buy qala allahu taala kono wasi allah sifi ɓen non o wii bal accu qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓeeɗo yimɓe fi gamratin min hada hiɓe welsidare ɗum ɗo hiɗe muti tole e fi aduna hiɗe wedditi fi hawrugol e allah subhanahu wa taala wa an amali dunia yaqul allah subahana taala no yewta kadi fi golleji aduna ɗin o wi walahum amalum min duni dhalika hum laha amilun walahum no wodani ɓe yimɓe amalum golleji
min duni dhalika ko wona fi l'akhara kon ɓe golde golleji goo tawana golleji fi l'akhara hum kamɓe laha wonat ɗin golleji ɗon amiluna hiɓe golla hiɓe yango ko ɓe golloɓe ɗum hiɓe mari golleji gaayi ɗum duna dhalik min duni dhalika ɗum ɗo gaayi fi gollal ngol l'akhara ngol hum kamɓe laha e ɗin ɗon golleji amiluna ko ɓe golloɓe o addi mo jumla ismiya fiyo wonu continuité o wi fa ata bil jumla al ismiya al mufida lithubuti wal istimrar o addi ɗo jumla on o waɗi mo inde yankojo nafay ɗo hollay ɗo tabtugol hunde nden duumagol hunde nden ɗum woni hum laha amilun ko ɓe gollo kamɓe e ɗum ko ɓe golloɓe nani ɓe gollino wi golloɓe ɗum holli wonde hiɓe golla ɗum tun hiɓe jokki wa qala taala la toɗo mo wi kadi lagadi kunta fi ghaflatin min hada a woni no e welsindare ɗum ɗo ngal darngal hari an neɗɗo a woni no e welsindare e puydange sama kala yani yawmal qiyama ga ñanoma darngal ngal hari no welsi noon sikka ɗum siwa hewto ma ɗum arata few o wi noon fa kachafna anka ghita'aka min ittanma noon on mbaalo ma ngon hannde min itti on mbaalo ngon e ma min itti ko wirnino kon fa basaruka al yawma hadid hannde gite maɗen no weeli no seeɓi yi ko woltano ko joni yi'ama joni woni ra'y al ayn woni yiirugol yiitere nden si tawi ko ɗon wonti yiwaji toyto ko ɗon wiyata o prépare to hare laawike hada al ba'thu alladi ittafaqat alayhi al adyanu samawiyatu ngal ɗo immital woni ngal diinaji iwrɗi ka asama ɗin fof ɗi fotti e mum ittafaqat alayhi al adyanu assamawiyatu no fotti e immitagol ka darngal diinaji asamayankoji ɗin fuu no fotti e mum wa kullu mutadayyinin bi dinin kala wo diininorɗo diina no jaɓi wonde mo maayi immitoto huwa ɗum ɗo ahadu arkanil imani ko ɗum ɗo woni gotel e tugale limanu ɗen a sittati jeegoje ɗen wa huwa min mu'tagadati ahli sunnati wal jamaa ɗum ɗo ko e findeji ahlu sunna wal jamaa jeeya wala yunkiruhu ahadun mimman yantasibu ila millatin abada yeddata ɗum ɗo immitoyagol ñande darngal hay gooto e askintinniɗo e diina wo diina few hay diinaji mereji ɗin hay ɗin hiɓe jaɓi wonde mo maayi immitoto ko yimɓe ɓe ala diina few wano ishtirakiyun dahriyun ko ɓenen tumi mo maayi lanni shiyu'iyun ɓeynata la ilaha wal hayatu madda ani allah ala gurnan ko matiére mo maayi lanni ñoli halas intaha kono kala dinnoɗo diina hay diina bonka hara ɓe jaɓi wonde mo maayi immitoto wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi gomɗingol koddoriye moƴƴere muɗum e wororde muɗum hada ruknu sadisu ko ɗum ɗo woni tugalal jeegaɓal ngal sakkitingal ngal al imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi gomɗingol koddoriye moƴƴere muɗum e bone mum alqadaru ko wiyete ɗum ɗo koddoriye huwa taqdirullahi azza wa jalla lil ashiya ko eɓɓore allah nde o eɓɓi fi piiji ɗin ɗum woni koddoriye kumbe o eɓɓi ko honde kum wonata ko honno kum wonirta ko honto kum wonata ko hawnde kum wonata plan général ɗum ɗon eɓɓore allah nden gomɗingol ɗum wa gadi kataba llahu magadira kulli shay'in gomɗi allah windi eɓɓoreji kala hunde qabla an yahluga samawati wal arda ko adi o tagugol asama uji ɗin e leyɗe ɗen bi 50,000 sanatin duuɓi guluuji 50 o eɓɓuno piiji ɗin fuu waɗi plan général ado o fuɗɗagol tagugol piiji ɗin duuɓi guluuji 50 ɗon ɗo ko hadis selluɗo wonɗo ka sahih muslim kama qala allahu taala won allah towɗo ngo wiiri ni
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وي ألم تعلم يا أندالي أن الله وند الله يعلم هم عندي ما في السماء كونك أسما والأرض يكون كليدي أندالو إن ذلك دندو كونك أسما كونك كليدي كون فوب في كتاب إنه دفتر نو ويندا فو إن ذلك تبتي وند دندو ويندو دندو فوب دفتر أدو ودو ده على الله يا الله يسير نبي أنا ولا ناين في كل متنا في الله وقول كونغول ماكو خيره وشره مؤجر كدريه أو إبن كدريه أو هذا وصف القدر بالخير أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر أما صفة الكدريه أو صفة مؤجر وند كدريه كمؤجر كونغ كدريه أو ɗum ɗon hunde ɗum ɗon no feeñi no laaɓi no ngala jilɓaye wonde ko moƴƴere koddure on hayrihi moƴƴere koddoriye on wa amma wasful qadari bi sharri amma sifagol koddoriye on bone fal muradu bihi ko fanda ɗon sharrul maqduri ko bone ko hoddira kon la sharrul qadari wona bone koddoriye on الذي أنقدريه متوته هو فعل الله كن قول الله دين قول الله دين صفتاك ونبوني فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر تبتي وند قول الله دين كنيو ألا تنقبوني بني ألا يمجفس كل أفعاله خير وحكمة قول لي جما كوني فبكن كو الله كو مؤجر كو نينيال كو نفور ونتم لكن الشر كون بني أنكو هنتو ونتا في مفعولاته ko gollaɗi makko ɗin gollaɗi ɗin ko golla kon no serti wa maqduratihi e koddori ko hoddiri kon piiji hoddiraɗi e won ɗin ɗi wonoyi na hoddirgol ngol koko koddori e on waɗoy kon ko yaltoy kon yeeso ton fa charru huna bi itibari almaqduri walmafuli bone on ɗo ko taskoragol ko hoddira kon ko waɗa kon amma bi itibari alfi'li amma taskagol golle ɗen fala o ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ما كان والشر ليس إليك بني نائما عن الله هاناكو ويلي في أتي وأنه مثال نقص إنفامي طبعا في دمك القدرية وجابوا الجبلو ساوي أوكي حق اللي ماتوا ها كوسو كوسو ندها أندا في جدين فو أيولويتو saari kina tawi miɗo piipay kon an ɗo ha ko batte looci ɗin no ɓuuti ka ɓanndu ay ko docteur waɗi ɗum ɗo moƴƴa kono décision mo mi waɗi ha mi piipay kun on pay kunkum ko moƴƴere ko fiyo kum feewu ko fiyo kum moƴƴu ko fiyo kum accu piiji bonɗi koko woni wadde ko nga kono so a ndaari piggal ngal no ɗum ɗo moƴƴa kono so a ndaari ko piggal ngal waɗana kon tawayno moƴƴi ka ko noon woni tenen ko koddori e si goɗɗo allah hoddirani goɗɗo baasal e nawnaare nangeede waaweede si ko ɗum ɗon tun ndaaruɗaa a wiye ɗum ɗo moƴƴa o koddori e ɗo moƴƴa kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko o waɗi ha o hoddir ɗum ɗon kon tuma on résultat yalto e nayi aha andi piiji ɗi fanni andal taw a ngalɗay tuma anduɗan no awa siko ɗum ɗon hara e probléme ala wanno misal wongal go kadi mi attagol lan yi'ugol goɗɗo no warte fihi mo wari ɗum ko 1988 ɓay ɓe ngari ɓe juuli juma on
makka julina sallallahu alaihi wasallam madina joni hari tande ka tande to nin ɗon tele masjid al ghamama ko ɗon ɓe waɗani tanfidul qisas juulete gayne tun ɓe ina awa hande awa hoore feppitotene no woodi moɗum himmi wo yaha daro ndar ɓay mi aroy mi darike e saffuji ɗin kurunji yimɓe mi puusi min kadi ɓe mi hewta mi yiya tawi miɗo diwna miɗo huli ɓay mi ono cippinoye ka otowal no haɓɓa ɗo juuɗe no haɓɓa ɓawga himo ara ɓernde an nden ala wo ko miijaki kono ɓerde ɓe jiccama ɓe gayna ñaawowo o ñaawuɗo on o ara o wowla noon ko o waɗi kon ɓe lando kadi waliyaɓe fof ɓe inna hi ko no wiɗon ko yo yotte ka o muññike si goto wi muññikare lanni o ari o jangi ko e waɗi kon o wi o ko arɗo tawi goɗɗo no yeeya e butiki muɗum jemma o naati o ombi baafal ngal tawi mo jogii kaafa o soppimo o warimo o taccitinimo kuntum o waɗi kunte ɗen e mbuspoore o ƴetti o watti e nder ka nder firgo no toon ka tebbel ɗin fof waɗete ɗon o wattimo ɗon o nangilal makko yeeyi ɓay o waɗi ɗum haysi ko min jonano kaafa ka mi soppoyeno mo tawi mi lanni mi andi jakka mi andi hikma on e ɗum ɗo ko fi honɗum o ñawana yo ware awa ko ni koddori sa yi toon ko feeñi kon a andali ko woni nder toon kon awa ɗum ɗo Allah o koddori Allah ɗo wona koddori Allah on boni few ko yaltiti kon noon ko koddori on waɗi kon ko yaltiti kon ɗum no wawi wonde hara moƴƴanama hara ko feeñi kon no boni kono nder toon golle Allah ɗen kande bonata few ko ɗum ɗo wonta o wi fa mathalan eppide misal nahnu najidu fil mahlukati e yiya e piiji tagaɗi almagdurati hoddiraɗi e yiyay toon charran bone fafi ha no e ɗin piiji tagaɗi hoddira yo woodu hayatu bolle ɗe soppa yimɓe ɗe hulɓina yimɓe wal aqaribi e jahe kadi soppa yimɓe ŋata yimɓe yaare nde fiɗa yimɓe ndo nangati yaare ta ngati ka ite fiɗi wasiba e ñamfeeje piyoji ñaama kulle ñaama yimɓe ñaama daabeji e kanaseeje e buutoje wal amrade en yiya ñabbeedi wal fagre e basal wal jadbe e kokke wama ashbaha dhalika e ko nandi ɗum wa kullu hadihi ɗiɗo fof bi nisbati lil insan wonande tele neɗɗo on sharru ko bone tele gon sengo ɗon li annaha la tulaimu sabu ɗiɗo ɗi fodda e makko ɗi nanodira e makko wa fiha aidan al maasi no e kadi e piiji tagore nden kadi koddoriyeji ɗin goopi yeddugol Allah wal fujuri e bonkiji wal kufri e kefiragal wal fusuq e fasigagal wal qatl e wargo wa gayri dhalika ko wona ɗum ɗo wa kullu hadihi sharrun ɗiɗo fof kanji on e hoore majji ko bone lakin bi itibar nisbatiha ila Allah hiya khayru kono ka tasakuye askintingol ɗi e Allah ton ko moƴƴere li anna allaha azza wa jal sabu Allah tawɗo mawɗo on lam yugaddirha illa li hikmatin balighatin azimatin Allah hoddirali ɗi si wona nafoore hikma hattoyɗo mawnuɗo kadi arafaha man arafaha wa jahilaha man jahilaha anda noon on hikma anduɗo majjamo kadi majjuɗo woɓɓe no andi woɓɓe anda kono ɗo ko hikma on nder ton Allah watta hunde sina har naforno nder ton wallahi wa ala hada koye ɗum ɗo yajibu no waɗɗi an narifa nde andeten anna sharra wonde bone alladi on wusifa biha alqadaru mo koddori on sifora innama huwa andu on ɗon bone be itibari lmaqdurati ko taskagol ko hoddira kon wal mafulati e waɗari ɗin waɗoji ɗin la be itibari taqdir wona ka taskagol hoddirgol ngol alladi ngol huwa ɗum taqdirullahi ko koddori Allah wa fi'lu e golle makko ɗen summa alam aidan refte andu kadi anna hada almafula wonde koko waɗi ɗo alladi ɗum ko tawata huwa sharru ɗum ko bone kadi yakunu sharran fi nafsihi
no wawonde hara kañum e jaati mum ko bone lakinnahu khayru min jihatin ukhra kono ko moƴƴere sengo goo ko bone powɗa e ɗo moƴƴere qala allahu taala allah towɗo wi pellet wonde moƴƴere no yalta e nder bone ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد بني فيني يلتتي همبتي في البر كنجرندي والبحر كمايو كونوا بما كسبت أيدي الناس كوكو جود يمبه بين فغتي كو سابو جود يمبه بين كو فغتي ko ɗum addi boneji tanaji ka jorndi wo ka maayo wo kono ko fi on ɗum on bone yaltitiri li yudhiqahum ko fi yo Allah meeɗinɓe ba'da alladi amilu yoga ko ɓe golli kon ɓe heɓa tana joddi ko ɓe golli kon la'allahum yarji'un no gasa ɗum waɗa ha ɓe yiltito ɓe arta e laawol peewal ngal ti naɓi kollum kun kakun naɓatanoke tun goɗɗum soppi ku ngon fiɗɗa e acca si tawi neɗɗo waɗa e boneji ɗum ata jon fon fo deƴƴira noon o sikka e joni o ɗaynitoto o sikka ene ko ko woni wadde ko na ko boni ko ɗum waɗi hay hunde ala e réaction ala kono so waɗi ko boni tun o yoɓama ɗon joddi bondi o ene yaɗen abboygiɗo yaɗen accu noon yaɗen wattañiɗa andi bone ko heɓimo ɗon kon ɗum addanimo moƴƴere waɗi o yiltiti ka o acciti o wi annatijatu tayibatu o wi résultat on no moƴƴi wa ala hada koye ɗum ɗo fa yakunu charru fi hada almaqduri charran idafiyan ko ɗum waɗa o bone ɗo e ko hoddira kon ko bone wattaɗo bakaɗo yani ko fandi ɗo la charran haqiqiyan wona bone tigi tigijo li anna hada satakunu natijatuhu khayra sabu ɗum ɗo résultat mum ko wonata ko moƴƴere kala Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗani so o hoddirana joni goɗɗo nawnaje on tigi nawna ɗum ɗo wona sabu o yaafo bakkataji makko ɗi ɗum wona na résultat moƴƴo noon ko résultat moƴƴo idan bone on ko nisbi ko teɗen go sengo ɗo sa daari na hi ɗum ɗo no boni kono sa daari ɗa tawa ene moƴƴi ɗo woɗɗike kono may ولنفرض حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام فرل جوني وند هد وقت زنا مثال harawna o jombuɗo o meeɗal jombude wonde ko yo piyeloyu temedere o yaltine yusaffar o setine o yaltine e leydi ndin ɗon dumum ne hitande hada la shakka annahu charru binisbati ileyh sikki ala ɗum ɗo ko bone télé makko kanko ko yiɗum ɗo ko bone li annahu la yulaimu sabu ɗum noon kanko nanodira e makko fodda e makko moƴƴanalimo lakinnahu khayru min wajhin akhar kono ko moƴƴere kadi sengo goo li annahu yakunu kafaratan lahu sabu no wonnamo monti ɗum bakkatuji makko ɗin fa hada khayru ɗum ko moƴƴere li anna uqubata dunia sabu lette aduna ɗen ahwan ɓuuri hoyde foygitade min uqubatil akhirati e lettel akhara ɗen fa huwa khayru lahu ɗum ko moƴƴere wonanimo wa min khayrihi no jaa e moƴƴereji kadi waɗugol hidde zina moƴƴere sengo goo annahu rad'un li ghayrihi ɗum ɗon koko donkinta goɗɗo goo si tawi joni goɗɗo waɗi zina on nangama pooɗama ɗo foccama ɗo lewru temedere yeeso men o raɗama o yaltanama leydi nin ɗo fof enama ɗo no Guinée Bissau hitande tippata ɗo kanko o heeɓi nafoore muɗum ko waɗi ɗum ɗo hare bakkatu on zinaɗo ɗum ɗo montike nafoore wonde goo si goɗɗo goo no fokkituno jatoygol jiwo ma goɗɗo wene yaɗa nde to nani ayi ka kaari waynodira ɗon on e raddo donkina e luttuɓe woni kala li gayrihi ay fa inna gayrahu law hamma an yasniya taw goɗɗo goo mo wonamo kanko waɗata ɗum ɗo on si o himmiri waggo zina وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا
himo andi o waɗete kankadi sifa so wonangama sifa ko oɗo waɗa ko irtada o haɗitoto o donkintinnoto bal qad yakunu khayran lahu huwa aydan باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء كان كتيجي ولا بهيدهم هرناك تلين كبكاتوجي كبكاتو مواري أندون جون سوارا مهيد أندون بكاتو مونتيكي أدنى مكان مؤجر وندقو سابونا دون ولا كان كتيجي أو في اللي تاكو دينقول لهم عندك نقص استعين جوني هربوا واتاك ودا زنا هند جانغو ودا فاتي جانغو يونتر هند ليورو أرور ليورو أرتويتون andi ɗuuɗa e hoore makko kono so waɗi ɗum o foccama loyru temedere yeeso yimɓe ɓuraɗamo yaltanama ɗum hitande oyno ko ay sonnajo faramo sallude ɓe ɗum mantino de ɓe ɗum mantino terla few ko onon defimɓe ɗum andi ɗum wallimo waɗanimo moƴƴere par ce que waɗi ha joni o acciti waggol piiji bonni ɗi o wi وأما بالنسبة للأمور الكونية القدرية أما نون تلين بيجي تقوديجي دين كونية ودغونغول القدرية قدريان كوجي دين فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورا كالمرض مثلا hunde no wawi wonde hara kayre konde bonde hunde hoddirande nde waɗi nden no hara ko bonde o waɗi misal on wona nawnare fal insan isa marida fala shakka anna al marada sharrun bi nisbati lahu sikki ala wonde nawnare nde ñaw ko bone wonande neɗɗo ñawɗo on lakin fihi hayrun lahu fil waqi kono tigi tigi on imo jogii moƴƴere ka haqiqa nawnare nde addana mo moƴƴere wa min hayrihi no jaa e moƴƴereji ko nawnare nde addata kon takfiru addunubi montugol bakkatuji ɗin kadi yakunu l'insanu alayhi dunubun ma kaffaraha al istighfaru wa tawbatu no wawita neɗɗo no e hoore makko bakkatuji tawa yaafata ko ɗi insinagol tun allah astahfirullah ma tuubugol mi tuubi allah li wujudi mani in sabu hara haɗo hum ko haɗata allah montirgol bakkatu on sabu tuubu wiye on e ngol insinagol hara no wodi toon ko haɗata masalan li adami sidqi niyatihi ma allahi azza wa jalla no jaa e mawanewji ɗin angal gongugol anduye makko on telen ka allah mo tuubirde astahfirullah yeeso yimɓe ɓen fa taati hadihi l amrad wal ugubat ɗiɗo ñabbeeli e ɗe lette ɗo aroya e makko fa tukaffira hadihi dunuba ɗi monta ɗi bakkatuji ɗo wonanimo nafoore ka wa min hayrihi no jaa e moƴƴere nawnare nden anna al insana wonde neɗɗo on la yarifu qadra nicmatillahi alayhi bisihhati o andata e embere ittiri nema allah on mo allah neminimo fi cellal ngal illa isa marida sina tuma o nawni nahnu l an asihha ene fewn ɗo ko en selluɓe wala nadiri en anda ma qadru nicmati sihhati en anda embere nema cellal lakin isa hasala marada kono si on tigi nawni arafna qadra nicmati sihhati en anday embere nema cellal fa sihhatu o wi cellal tajum ko maagewal ala ru'usi l asihai no e hoore selluɓe ɓen kono la yarifuha andata e nde ngal maagewal ɗon illa al marda si wona nawnuɓe ɓen hada aidan hayr ɗum ɗo kadi ko moƴƴere gol wa huwa annaka tarifu qadra nimati ɗum le an ko andugol embere martaba nema on wallahi ko gonga si tawi neɗɗo o nawnali o andata cellal ko ngal so nawni noon tawi hande kadi ala ko faratani ko no falɗa wallahi ko cellal tun hunde faalaka fenɗo sona koko mussami ɗo yo ɓuttu si tawino o nawnare ala e marsude soñja tun hay fus kono si o nawni o tampi ɗon ha pikirji ukkama e makko ɗon waɗi opération o tuuti o tampi o ɗumannike maapike ha sa o ndikko ɗon he alhamdulillahi hey cellal ko ngalu a andi ko o yettata allah ɗon ko yettire allah cellal kon honno addanimo ɗum haali lawnu ala no yettude allah yettiramo cellal ngal goy
ko nawnar nden defi mo joni ɓaawo ndikki o anditi jaka cellal ko neema joni mo yettirde Allah on neema ɗum ɗum wonanimo jang wa min khayrihi jaa moƴƴere nde nawnare annahu qad yakunu fi hada al marad ashiya taqtulu jarathim fi l badan la yaqtuluha illa al marad no wawi tawa nde nawnare ɗo e nde waray toon microbe ji ka ɓanndu makko tawa ɗi microbe ji ɗon warataɗi sina nde nawnare wonde nawnaje goo no ara re'a microbe ji goɗɗi goo wondi ka nder ɓanndu ɗum no woodi yaqulu atibba e docteur ɓe goo no wiya badu l amrad al muayyana yoga e ñabbeeli toɗɗani na ñabbeeli ɗin fof taqtulu hadil jarathim no wara ɗi microbe ji allati ɗin fil jasadi wondi ka ɓanndu wo anta la tadri tawa anda wallahi ɗo no musammi wallahi ɗo no ɓeyi ɗum waɗi leeke ga no ɗumanni no joɗɗintini ga no waɗi no hara nawnare nden no girde toon kadi e microbe ji goɗɗi goo yow e haaɗi no microbe ji fof nde nawnare nden no gasa ko gonga no musata ka ɓanndugoy kono hinde gerde nde ardini tawi to goɗɗum ko nde hejjata ka ɓanndu nde gerdani no noon ha nde wara ɗum ɗon tawano ɗum ɗon no wonno danger ɓuri nawnare nden ɗum kono ko nawnaje goo ɗum ɗo ani ko nafoore e nawnaje goo tawa neɗɗo on anda bimana piiji ɗin sa andali sabu on a ŋalɓay kono sa andoyi sabuji ɗin a taway jaka batti wanno falhasil tigi tigi on ko yaltiti kon tigi ko ɗaɓɓa kon ka raɓɓinigo bref on annanana ɓuuru wonde e wiyay awalan alcharru alladi wasifa bihi lqadaru bone mo koddori e on sifora on huwa charrum bi nisbati li magdurillahi ɗum ɗon ko bone si dartama telen ko Allah hoddiri kon na hoddirgol mo ngol de ko o hoddiri waɗu kon amma taqdirullahi amma hoddirgol Allah ngol fa kullu khayru fopp ko moƴƴere woni muɗum wadde li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wa sharru laysa ilayka dali muɗum ko ɓayla sallallahu alaihi wasallam maki bone on yahata kama ثانيا أن الشر الذي في المقدور لا الشر محضا ko wonde bone wonɗo e nder ko hoddira kon ko yani kon ko waɗi kon wona bone laaɓuɗo poy ani na bone tun charra mahdan wona bone tun 100% bal hada charru kad yantuju alayhi umurun hiya hayr on bone ɗon no wawi yalta e makko piiji ɗin ko moƴƴere ɗi woni fatakunu wone on tumati alcharriyatu bone on bone yanko on binisbati ilayhi faade e makko kanko nawɗon amran idafiyan ko hunde wattande yani ko hunde jillondirde bone no ka fuɗɗode ko bone kono ka rawnode ko moƴƴere ma ko feeñi kon ko bone kono ko suuɗi nder ton kon ko moƴƴere hada ɗum ɗoy sayatakallamu almuallif ala alqadari bi kalamin muwassa'in yubayyinu darajatihi inda ahli sunna o wi ɗum ɗo wallifiɗo on o yewtoye fi koddoriye haala yaajuka kalami muwassa'in haala yaññaka yubayyinu darajati o ɓangina on tumati noon darajaji mum embere muɗum darajaji muɗum inda ahli sunnati wal jamaa ɗe gandi gadar no woodi gadar kawni no woodi gadar umri no woodi gadar sanawi no woodi gadar shahri no woodi gadar yawmi o yewta ɗum no yeeso inchallah en torki Allah subahana taala yalla faami dina ka faamu selluɗo arsuka en kadi gollitirgo jaɓana ko golɗen kon wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi al amin جزاكم الله خير شكرا ɓeɗo landi ɗo ka mulakhasul fiqhi ka ahkamu sulh gasare ɓe ga
ويصح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا نسلا wadugol sulhu gay yottagol waɗira sulhu on diya happa ɗon ka sharia joni goɗɗo wara joni benga e hoore tembete ñaawe ko yo warte o ɗaɓɓo jeejamme o inna joni min mi faala yen waɗu sulh mi jonna on diya mo sharia on wi on acco noon hara on wara Allah hara on yottaki min nawa kono الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا من جوني أدو قالوا دي تامدر أو أقل ما من ودا صلح حرا تمالي دية مشاريا ودي دوتيوم وإن جوني مفالا يون يا فلان مجونا أون دية مين أوا ميافي ما جوني ورطة قول ما قول جوني أدو دية وإن هي لنون جوني فايدة هاي دية تيمودو بمرا maragelo ɗi temedere lamma noon capanɗe jeenayi min na addu ɗum o wi aw actar ma hara ko ɓuri diya happa ɗon min na joni si mi muññotoma wargol ma diya happa ɗon ko gelo ɗi temedere kono a waɗa temedere capanɗe joyi ɗo wakkili oyna no moƴƴi ɗiɗo tatino no sella men halda men fotta mi waɗanamo sulh yo jonnan diya mo sharia on happi on juste murali jasali no sella kamen waɗa sulfu hara mi yottaki o jonnami ko hewta diya on no sella min waɗa sulh o jonnami ko ɓuri diya o wi honɗum o wi wali anna al mala gayru mutaayin sabu jawdi wona ko toɗɗi fala yagaw l iwad fi muqabalati bimana joni jawdi diya ndin innaka ko bee ɗum ɗon tun ko ɗum waɗi ɓay wiyaka bee ɗum ɗon tun ko woni tun sharia no inni si e jani ko diya si tawi hara ko diya on wi ɗon diya on ko ha sabakari kono innaka ko bee ɗum ɗon tun de no sella ka waɗa sulhu harana ɗum ɗon no sella joni o wiya ko geloɗi ma dinaruji ma dirhamuji ma na'i ma dam ma hulal no sella ka waɗe sulhu o jonna on tigi leydi ma o jonnamo suudu ma waɗa otowal ma moto innaka ko ndi jawdi ɗo tun ko be ndiɗo tun ndiɗo yani ko oɗo téléphone mo ayyan woni ko o téléphone ɗo o na ɗum de yani fala yagal iwadu fi muqabalati tawa wiye joni si tawi no joni wi'ama diya on ko o téléphone ma no ko mo ayyan wiye joni ɗum ɗo ko be oɗo tigi jonne sellata ka wiye joni ko coggu makko ɓayi ko kanko wi'a no diyana non way diyana noon no wiya joni ko geloɗi kono wiyaka ko ɗiɗo geloɗi mba innama ko nayi kolce temedere kono toɗɗaka inna ko ɗi ngeeɗo ɓay noon toɗɗaka wiya ko ɗiɗo précisaka ko wiyawa tun ko nayi joni heddi hande kadi ko hakkude yoɓowo nge yoɓeteɗo on kaɓe halde ɓe hotti o ko ɗum o fandi ɗo si tawi hiɓe ga o wi wala yasihu assulhu anil hududi sellata noon waggol sulhu ka keeri li annaha shurat lizajri wa li annaha haqqun lillahi taala wa haqqun lilmujtama fa sulhu anha yabturu wa yahrumu mujtamaan sellata joni e misal goɗɗo waɗa ma'adallahi waɗa sonnajo goɗɗo zina o nangue o qirro inne joni koyo waɗa hidde koyo focce leyru temedere ɓay o jom mbaali o raɗe o yaltine ɗon hitande
modi makko ene joni ɗum faala o yoɗɗa modi makko ene joni fi o tami focce mi yaltineɗo ina accimi joni ɗo 10 millions waɗen sulhu hara hidde waɗaka e hoore am joni 10 millions halas o ƴetta 10 millions o jonnamo fi piggal e raɗɗe yaltineɗo no waalo to tagaki ko fi hon ɗum ɗi keeri ko waɗa ko fi yaggingol siko mbuuɗi ɗum yagginta ɓe ɓanndu ɗum meme kadi joni si ɓe waɗi sulhu hakkude tan o ƴetti 10 millions o jonnimo hakkude ɓe waɗi gunɗo toon yimɓe luttuɓen andata haray mana waɗali fi o yimɓe ɓen yaggu kono so wallinama yeeso yimɓen fof o foccama foppo no reeni o raɗama o yaltinama ɗon hitande o tippitali ɗo ɗum ɗon wonanayi yimɓe ɓen wonay donkingol yimɓe ɓen kono so ɓe waɗi arrangement hakkude maɓɓe toon o yoɓimo to mbuuɗi ɗanori ni yimɓe andata goɗɗum waɗimo ko ɗum waɗi sellata waɗe sulhu ka hiddeji mi faami ɓe ɗumani ɗo falo wajada fima yaslu an chey min ɗan ɗo koɓe waɗani ga almimi ko ɗum ɗo woni komi anditi kon ɗo si tawi woni ɓe faamaɗi ɓe wawi min yiidu e feere jasakumullahu hayra